megalayapost.news. Kawai na gas agency Hariboy, kawan car gas agency, balapanya doba PM1 car berkekong S Marbanyang, kibaju penbiang tendong gas set jingset na umling, syadu umsat Hariboy district, mentakas ngi kilapan pau ko jing ke bakraban penbiang tendong gas set jingset, syakipaj ba na kada ko jing duna stok haka agency jongki, kilapan pau ru baki dahap ban mat ik jing ke bakraw, ban ay ke jubab syakipaj ba kibadon kam tendong gas set jingset, kabadai na kada ko jing bombiang bat jing bompoi tendong gas haka stok jongki kabadon haburnihan, kekong S Marbanyang, kum kawai na kabapanya ya kate ke gas agency kalapan pau ya kajing sengau diau bar kajing sengau sen ay kipat ba kibaju shemi kitendong gas set junction na kate ke agency bat kibalashan ya mentala bun pausnam ha ka babun kipat ba kilawan banhala bat phone halor kajing bomyo ya ke gas set junction kamtam kitu gi bapenon kam set junction tang da ka gas ka kong Marbanyang da kajing sokya halor kani kajing e kipat ba na kada kajing kerdu ke gas set junction kala ka pat jori ya ka sarkar ban shimkya halor kani ka kam ban wengi kani kajing e kipat ba na marlada omla ban penbiang e gas set junction kum ke agency ru ka kendu jing e ban pen sengtu syakipaj ba sisu kelakar paru yakipaj ba baki deban kenmau na kabenta ka booking ki gas tang mari kut kapur namar menswa kapur na kabenta ban booking kade arpos ngi bat mentapan lapan jalan sadu kesaupsan sengi na kabenta ka booking ki gas set junction ये नहीं सीखेगा जब तक हम नहीं होगा लाठी के पास नहीं होगा नहीं मतलब उसका तो नहीं आएगा इससे नहीं आया उसको कॉपी करके दिया ठीक लिखने नहीं सीखेगा बीपीएल में इसका नाम है Bangke man iyu haba baro khati ke asabul of Nagalia dari India ya asabul ia duna hikin dapat orang kentakin kalau kita sama ini ya pun kemia ke jiwa jadi itu na kita yo ke silut kita babut datang alut ini mah ada pendapat kita sama tadi bahasa ban bikin booking dulu ke penjara kasih hadus sabusan sini kalau mencuba tang apa sini ila dah yo Kementang itu kata kita siam jenjati kini ki beri pamtam itu ki bayo ya ka PMUY ni kita nolong kendong kita beli kendongan jengai ki bayo gas kopi je kalau kata to government jadi bentuk ki kan kita bentuk jadi kan problem ni le kita kinong sam kinong a kinong le tinggi kuat ki ni ai satisfaction itu customer tu beli Ngimdan stock yang resmi Rasmi ngimdan stock issue yang ni kami ngimdan stock issue ngimlah man ngimdan stock kita mungkin phone tinggi open neck ho ingin sosai ki customer apa ngimlah man lagi hak badia kat kum ko rule jo ka IOC kumbalapan ong ini man kapot ki pa ini ka message kung sakin ba pide ban book ki hak ken na piap ken na ka shim las ka no piap ken jo substance ni dan pun habuk ha kitu nomor ke paglakan bali apoy ka da singila ready ba ki so far the photo and the resmi the government norms ya yo ini kan yang meeting nanti isi apa around 7,000 customers 7,000 and 5 kg cylinder also around 7,000 above 300 customers it's 14 kg we have and rather than 14 kg we have 5 kgs also but for the time being we don't have any stocks where 14 kg we have 20 cylinders in emergency cases we have given for some emergency purpose if anybody is if they are suffering from very crisis then we used to provide from them isu sendiri kipan baki bar ko bapli ko ya kata ban nimla ban aya ka gas ni so yumbe ki kinusong ikin kamri akaliang ka jomi mangile ki ngi kat mangila ni promise ki mangile man pendiang kat bala iki dukin kota ke kinusong ikin ni ka maka agency as possible te ni ane i bang pendiang ni kikin bapli dia apa kadang kum kena ka crisis te ni so si kin ni do megalayapost.news.